Kani gadega Pati CTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Ban Pynkhreh yaki election ke ban salong nang ni sakman, bakan top yaki election ban jet thma yaki nomik man, neki MDC saka yeng darbar jongki Autonomous District Council, bat kumjo yaki nomik man saka yeng darbar Thawan jongkari India Shalok Sabha. Kiban salong ha Snem arzat ka khandai banwan, haka arp sau trek mentau benai leber, kawai ni kesang sang pertai jongkani ke jela ka badairu ka sang riulum, ka United Democratic Party, kala Thaw do ka kanhon ka bakarpang ban Pynkhreh yaki ni ke election. Yakani ke kanhon ke belatem kum ke core committee lakli the working president jong ke UDP uba polling do ki MLA bat kinoilam ba kham halor jong ke seng kenthop yu ba bindo emlanong bat uba Jemino Mautho kinlong kit khot jong ke core committee kat ba uba alantri dekhar unlong u secretary Adin bangila assess ya ki inputs borok ki balawan ne ila irai darba scam ba ke UDP nang ni syakmat kan perform khamba more aggressively kan push ya ka agenda jongka penlong khamta mi election ba kinom dei ban sakut penlong constituency centric lane personality centric nang ba ki issues jongka kongsan jongka jalab ni dei ban kinyo jaka haki election campaign ti ban le yakata ban Pynkhreh ya ka jing trekam jongka parti nang ni syakmat bat ban Pynkhreh ru nak bentar ke election jaga district council bat kumju jaga lok sabha ha Snem ke banwan dekat ko komiti kembang ong bentan kan devise plan strategize coordinate ya jing trekam jongka parti nang ni syakmat bat kan long answerable syaka CEC pada jongka seng kaban dia kendu nakapo syakapor dia nalo kata lah jet ru ke election committee kani ke committee pat kan Pynkhreh nak benta ke election kemong mentan syaka district council bat syaka lok sabha hapo ka jinglong chairman jong president jong party but Dr. Jemino Mautho secretary jong kani ka election committee